Kimsa chunka hukniyuq constitucional hatipaykunan botanallapaqña hiparunku Tribunal Constitucionalpa iskay kaq salan audiencia ruwachisqanpi. Chunka horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pacham hallaridurqa cumplimiento mañakuywan. Iskay waranja chunka pusaqniyuq watapa waranja pichqa chunka kimsayuq yupaychasqa expedientepi. Kaytama mañarukurqa Isabel Norma Paz Vázquez, Municipalidad Metropolitana Limapa Contrampi. Audiencia tukuruptinmi botanapaq sahirunku chunka pusaqniyuq amparo mañakuykunata. Kimsa habeas data mañakuyta. Hinallataq chunka proceso mañakuykunata. Ancash, Arequipa, Huancavelica, Huaura, Ica, Junín, Lima, Loreto, hinallataq Santa llaqtakunamanta apachimusqankuta. Iskay kaq salatam Tribunal Constitucional pi umallichkan magistrado José Luis Sardón de Taboada. Chaypim huñunakullachkankutaq Augusto Ferrero Costa hinallataq Marianela Ledesma Narváez magistrado kunapas.